même ce que photo de Albert Beloré à Eugène Grenelle. Albert, oui, chom bazin trevin vel Eugène. Eugène, oui, ils naissant ma personne, quoi. Ils chom juste batalin. Ils benze, Eugène, ils quart de mam, kander germen de mam. De l'art dit, mam Eugène, a me zat cause, oui, bru a houer, ma personne, jouer au hound. An zen Albert, oui, ganet bazin, oui, comment ganet bazin trevin pe ba plon, mais oui, chom bazin trevin bopet. Hag reze, der mari fine blavejou hanterkan, pencentan blavejou trivien, ma psoan, rezuige kas vestionouz ba vrou. Gant tudel, gant rie un tro blaves, puisque Albert nous zavet strolat tro blaves. Eugène Albert Beloré, à Grenelle, me sklevet ne, reze et quasi ganerien chantant me sklevet. Plusieurs mois me triper pemple massen. Pe gleve, pe hemte vechnouz des intrevin, plusieurs visio vechnouz bople, bas intrevin. Hag reze vige kazan trau, quoi. Albert, oui, his vige kaz renen trau, ma personne, strolatse, quoi. Reze et ganerien quasi chantant me sklevet, gant Yves Calvé, his oued a bludge arneve, an zen Just Olivier, his oued a bludge arneve. A reze vige kazan trau, quoi. Dans cette vige rogue Brésil, mais vige gweit filajou, tenadou pato, hag goude a Brésil ne zen gant Louise Ropas, plusieurs yan ne zavet vejnous tchentan, ba blaves per a hanterkan me zaon ba poula wenduze. Deus diwarze ne zen neus bit o giz neve ma pesoan, met diwar me mestra pez vige gret a ro, quoi. Pal Louise Ropas, ouais, lakat han war vel. No had lakat regous de gano ma pesoan. Ze vechtelnoz a l'air pepain de zidu ma pesoan, ri a drivraz, ri keltiek ma pesoan, ri karez, ri rostren, ri boulvriac, koudre da oa bern tut a ze ma pesoan a oe tom de ze brezenek. Hag reze ma pesoan hag Albert a Eugène, reze nom had laket gano just a l'air Brésil, hag plusieurs giz ma pesoan, reze rei zikouret rei lans de vechtouz adremen oen kan erien vat, reze vige digem mat kan un dut, quoi, goudret, an eus un prijou vige reite, o bob sort treu, quoi. Mais, bommen un ta Albert a Eugène, reze tchentor rue, ma pesoan. C'est so cause doin zavet de strolat tro blaves, vid plusieurs velare Albert, mondrem te gano vid de seureze da gevelien, a jamais velem blingebit la rien. Dwinnegebit. Hag plusieurs lomik ba rostren vige kazen trau, kas kours gant kerl rostren hag reze, mais reze he de gano tchentor vid de veleien hag seureze, quoi. A vid de skolio prives, a lir rema, c'est o cause strolad en tro blaves ma pesoan he dermat quasi nenke quasi medui de skolio public. A reze oa bet zikouret de gant Mercer his oe meskol ba gronvel. A hizre on teat brezenek velare Albert. Hag houle gante dont gano. A Mercer oe rue goudret. Hag a ispen de zei peiz rein e peveint gant erien. C'est o cause oe de jonge de l'arrêt d'Albert revige kaout on tam marren. A nim pe mom desket te gano, a peu rom kroget te gano, vijem pevet be. Gant ri en tro blaves. Vejnous tchentan meus jonge de vout bet weit, bas intrevin, o del renbout tri per ble. Vejnous, vejnous, ma pesoan vejnous, vije danset barzal, mais
drummen we de school, a plusieurs we que de school bas in Trevin, eh ben tout de bourg ma besoin j'aimerais pers ba vechnous de l'arde, vi j'ai danset basal, vi j'ai canet, vi j'ai zonet, vi j'ai huario traverse, mais ba noche trio, ba bourg ma besoin vi j'ai gweit parti carta ou beneket. J'ai gehört concours goudret. Anesen en dutse zikoure wie de vechnoos, ma besoin pépin ire au lot de vechnoos. A mezan wie j'ai gweit bon danset wie j'ai, mais wie j'ai que danset heita noos. Ou wie j'ai namzer, wie j'ai l'art bon bommen ma Louis jouer hante ganoen pe roostchan pe rigous da bourg he de ganoen anesen. Vigéré de rezé, vigéré do pacat café goudet. A l'air vigé, bon, a vigé gouet un drou dans, ouest. Hag un drou dans, vigé kasset pe gant zonerien da wadao, zonerien clarinette, pe kanerien da wadao, kanerien de dansel. Annezen, bon, annezen, a l'air vigé di hanet, ouest, bon, me l'art, vigé l'art, a peu vigé vinegar, pe vinegar hunter, vigé l'art, bon, vous gouet un dans butun zen vi de botret. A vi j'ai gweid rei butun de botret. A galer vi j'ai la bom vi gweid mouchour yao vi de mehet. A vi j'ai dans un mouchour. Hag den duelant dans serien vi j'ai rei mouchour yao, mais a l'air mestra a vi de butun ou memes mot. Den duelant dans serien vi j'ai rei do pacat butun, mais mestra hag felen Albert vi j'ai rei butun den dut quoi, den dans serien. Hag gant dopet riel ma psoan, hag pe vigérei butun de duelant danserien, ben hi an retro o zal nezen de rei o horna butun e vigélar pe o cigaretten neket de rei gous pe de rei vigé isellet me mestra quoi, vi pas lasket d'un dut quoi, vigé ket an kouet heimbit normod quoi. Hag pa chase ba jazz zal nezen vi j'ai duahet juin, vi j'ai duahet meus que jonge peut-être vi j'ai kawet an jus de fruits a me wami vi de vu gale. A nezen nim we bien goudret a vi j'aime derma di ritek pa zal quoi. Hag ka dansel nem ke rei ban danse ge a l'air a oan ke beti sa tesko me mestra dansel rog wen ai degvle dansen. Hag vi j'ai anezen ya dondre tuteus lehel we vel on moere mai Louis a rezede de Saint-Nicolas teintez intrevin pujer zi oan digare a moere pujer zeidei dansel a kano we. Hag te ganti mehet quand on tintir vi bien ma besoin tout hag vi j'aime nom gawen et très vu gale we quoi. Hag famille quoi. Vestionoz ma besoin zo deid we normare lir ma chanche kalz a société normot. Discare de l'anyo, discare de fermio bien, laket den dut de greskat o fermio, karzo un muyan dut possible de ze mejao, de ze hampagno, a nezen de zun tuel, te ar vejnoz we de lare te he, nom ruieno, nom stago de histoire aux utkoz, quoi. A brezenek oa memez mot. Bar skol vi ket komzet tambetim de ze brezenek. A kouskoude ba djer glevem ket me brezenek, tundut war e brezenek. Indro dim vi ket komzet me brezenek. Je vois que me regos ba bares kazi, quoi. Ba duman vi mezo zur kazi tundut gleve brezenek. Masen vi ket komzet brezenek de zri me wet pas te dout popet, de lot. Je oen ket me honon me mestra, quoi, mais de lot vi j'ai komzet brezenek, a de viana kleven brezenek pa indroude. Pe ba djer, memes pa bourg vi j'ai komzet brezenek. As in trevin ne ket brasse. Albert zo bet dud on me kazi vel on tad me soant lachter. On tad hag hez de zikouret an on kalz. De ma kanan e a drugare de han. Pujer, hian gewendan,
mi je gret o hanner. Pujur wenda o raskannerien vel me lare dermat. Hag ispen de ze me mam gous et ober krampwest di dat. Se oa trawar 8 bout kaner 8 ans, quoi. A dwellere plije zeidan. Hag hian eus kaout me homper tchentan, oui. Me homper tchentan, hez oa mab on Olivier deus plugerne ve justoir. A hez vije hui rien tro blavas, oui, quoi. Gene. A me, pe hen de vez noz, hen gant Albert, pujur de noetse moi ke me trizek perzek vle, moi que de auto na man bet koudret Albert gas e hanon. A dias e hanon de djerenta. Hag diwelre de zei, an zen, hian lare, ben, un peu moem commence te gano, ben, hiri teski do ganawen, pe kandi do ganawen, a ben e vegel, ben eiste, pe ben pemzete haman, pe vo vejnouz, ben kanri do nel, quoi. Hag vigerei don tam dwers butun dim, oui. Mais Albert ne zikour de hanon kalz, hag derma lare de réel, oui, ka pere on tam ahan dim, ze vije penaos on divise vije ma pesoan gant e réel strolad ma pesoan. A ze blije ket de dundut goutet. Ze blije ket de dundut, war. A hian lare, me redo me rede zikour e yaouenk, ka redo kaout re yaouenk de remplace hanom. Ze vije ba ispere dermat, kaout re yaouenk de remplace nan, den de vije kebet a hetchin, pe kap te gano, quoi. A gantan meus desket klasken eus desket ein peter oa politik goudet. Ka pou enai seitek pe triver vle, houlen gantan, gompenen man deus de politik goudet. Me hian oe syndicalist a rue, meus ket a fo de l'arta, CGT. Ba, pujur labouret bar pont et chaussée, ba, war nechaou, quoi. Hag, hian la rede, ma faute anar, komz klevet kouaret peter e politik, hian la rede, ya, bon men vo komz e tar deus un tu duen, un tu ru, un socialiste, trao diste, neus ket me don tu, ya. Ru a duen. A fotek just me monte zon tu. Ah, mais hian, ouais, a dermat, goudret, dwelleret, memes ban tro blaves. Hein? Klaskere, plujere a handa, mais de mjonj, kazen trao, quoi, bout bar jeu, quoi, ze blije dan, quoi. Ouais, que just kano, hein, bout bar jeu, zikour eus skoliaou, ma he de gano de skoliaou, ben, huid ma nije gelet de vugale, mont ober on droiad bord de mor, pe prino trao, huid de skol, pe trao erse, quoi. Tu en es engagé. Engagé, evel ar moment, quoi. Pe vije gweet vechtonoz, pe oa bezere de mengleio ma zin trevin, oa be gweet o vechde, huid zikour justoir nouvrierien, pe me war men peter, quoi. A ze oe blavejou, ya, blavejou perzek, pe pemzek a trivion. Lomik donia oe kas un trao ba rostren hag in drou de rostren ma pesoan. Hag vije konkour yaou ba vechtonoz huid de ganerien, a ba heman eus bet de priz butun vije reit steingt de gano, quoi. Hag, mais jamais vijen peet, vije larte, ben, po ket me don pujur vo vechnoz, kanen, mais dremmen oen kanerien vat, hein, ma pesan, vije reit dije en butun quasi partout te gano. Hag on dei bopet lomig no lart Albert, po ket me don do vechdei vo gweet pa kwest tcherlan, ze zo ba tri leskouet a pellan duze. Hag po ket me don kandiet, ma se war lare Albert. Lare ket na yan nan goudet, ma se war lare, komz ere trainchilers, ma se war. Hag neuzen lare Albert oem oet vechnoz de gwez tcherlan. Oem me gane gant Eugène, a oet just a Iwan kalve. Hag pou oa maien an lare oe goulkenin etem par zal, quoi, mont par zal, lare Albert ma
ma han ba zal fotadim peo o mantre vel realve. O beiket la rein du te puis je rete gano. A fe ha la realber puis je homdei nim fotadim peo o mantre vel realve. Bon. Peet o rentre quoi. A ponai bazal zen o deit lomik te gaune. Bon, men vo retar mont gano la re lomik te. Ah ya la realber. Mais ma kanam fotadim bout pevet. Lomik oe ke c'hoarta ze, hein. A pimet fotadar. A bebe daouvil la realber. Bebe daouvil. Bon, a lomik fouleket eventa. Fouleket peo, quoi. Ah ben, neus un gandiket. Ah ben, gandiam ket neus un. Mais, pujur, reze oe ba o zero or ma peussoan. Hag un dud war e war peus a kanerien oint. Hag un dud de hego war ne vi mont gano, quoi. A doin kanet vel la realber, mom kanet bebe droudans, pepay. Ape mom kanet un dud houle wes mem kanet afi halare. Albert pujur nom kepe, nom ket gano, koudet. A hier, hag vech deiv oe bar zal, o zal oe ba kwestierlan ena, zo ur zal vras, goudet lir vije gweid un neurejau, a prejau hag o bern trao vije gweid a hant, a balau a trao vije ena. Me un tuel da nenezen, per un ur zal se hiz no un tam ostri vian ena, just un tuel. Hag reman hant ba ostri, a da gamans kano ba ostri nezen. Digastet tout dut eus a zal ba nostri, quoi. Oa ka hein bitchin ba zal, quoi. A neus un oe dei lomik te gaone. A neus un la realber, da neus un moem gellet. Komans. Pimet fotadar. A neus un meuzan la realber deus daouvil, ben fin moem bet bebe bemze kampepay. A dan dese neus un no lard Albert, ben, bomen voretim or zraou honon, se zo koz da neuzen doin zavet strolat troblaves. A da neuzen vije pevet tundut, quoi. A pe hein d'ober an dram naket, an tube naket, e ben vije de larde, vije gopret d'un dut, quoi, normod, quoi. Enfin, j'ai vije ket na penaos freja ou na man, bet ze vije reit ersa dar, quoi. Men da faze, se oan tam salaire vide, a ze neuzi kouret dwe. Ka boudoué kanerien a oe deit bar strolat gojen de zei, quoi. Ze neus zikouret pe prino un dol formica, pe duizin, pe un auto, pe me war me peter. Re yaouenk so bremañ neus deset kalz di war tut vel bolore. Masen nou dainken memes pi oe Albert Bolore. Me Bolore, meus oan de l'artar, Grenelle, Rigouadek. Kalz real, lomik kerjan, re morvan, ya, de gals, quoi. De gals. Fait de boppe de musique, han o no, ya, tout d'un traouzé, quoi. Ah ben, dwell ran ne kan o klevran o moïs, déjà. Klevran o moïs, dwell ran un du temps salvé. Bas in trivin me jonch, et a zev j'ai danset vanch, a me juel de renken mat tout o boete o kwet kante, siret a felane a klevan un trouz war plancher, war houet. Hag, me larada a zo e danserien. Ya. Tuel meus bedwe, ba, boto ha, ba laruen an tuze, danserien, deus e hientan. Aman pevelan ze, aman Albert gant ioto, Ioto ne ket den aizo, ne ket den 2 chevaux zo ama, un auto ou un dauphine. Un dauphine. Mais Albert, vije o bern auto yaou gantan, a teinone, a preparone deus un eur quasi, quoi. Mais meus mod, vid sono vije gante. A mezo ur micro, ma peussoan, ur micro ze, oe derhat, tret de micro, oe volant un auto no récupérer do anke ba pler, hag ur sono oe o anke ba pler no machine, doe ket just met pouizo ar bouton, godet, an eus an tamik de grave et des aigus de tout, quoi. Hag ze oe o bouillie, o sort bouillie, bet neket, quoi. Pe jarre ket er mat. Mais reze vid de vechete o noz na feze, no e tchemeret skouer war balau ve, quoi.
Zo koz vije ken dut kan o chin ban dans el rein dwezel. Oudret se oe, an eus en vel Larrey Albert, un peu oe zavet un tro blaves, kanerien oe, zonerien da oa daou klarinetten, me o bignao rete kao dwe, quoi. O bignao mod pipe, quoi, oudret. Ka ze oe deus giz oe, quoi. D'ar mareze, quoi. A re oe ar liao keltiek hag an trao, ya, vite. A pe hein de gano de Baris, lakain on died breton. Hendel djer vijen el mainama, quoi, gant... ya, vije ket... ya, reze vijen ket dwisket el djezal, quoi. Dwel ran am gant an Ingos Bertrand. Hons oe da ganivel, me mab oe terren piscine baz un kolaz an ostri, quoi. Le Nautic Bar. Hag no laket zavel an ostrize. Hag Albert gase an Ingos, me meus de vestion ouz. Mechou, an Ingos. Jose houed vije gweite sei, quoi. Puis je oe botau herez. Peiz meus deske gant Albert ve just kan naou me peiz Larrey dim dermat dwe pe vijem kaz an dans. Deja, Larrey dim fota dar gweret dansal. Ka ben kaz an dans fota dar gweret dansal. Zi hat a galer peiz Larrey dermat distag en mat o pojou. Ze oe 8 ans distag o mat o pojou. Da larde o gant aouen zo gret vi bou komprenot. Gant un dut. Bon, man gomprena ken dut chin, me un dut regouz were peut oe o gant aouen. A peut Larrey gant aouen, ze blijede, quoi. Hag 8 ans yan oe ze, quoi. Hag stum oe Larrey klaske tro gant o ton. Klaske tro gant o ton. Ze oe le stil 8 ans, quoi. Hag ze Larrey dim dermat, quoi. Un tol jo da veretar tap nan oe. Hiz ne ket ez dermat da pout. A ze zo bout distag elet ka o gant aouen e ze, quoi. Rededar distag o mat o pojou, gweret kaz an ton oe, an zen laken dut dansal. O vez oen oe de gaonan l'aniskat housse oe tir e gouz, quoi. Jiwez oe klan zen, quoi. Hag noe lartei, o jonj meuzman, pe wer neve komans te gano, un dut bout oe tud a Larrey de hez reik do han ar djezebet. Met bomen, helain stago hiezek de so re no lartei. An zen ma puje djeur di daoula gad an desa. Ze oa an tam de zi fierté, quoi. Hag, me meus pel a l'air, me meus pe oe bet noe dizorret an tro blaves ted vel hanon. Dondre abrid vechao, me meus oe ket 10 eur klevenan ba porzi hon hag ton c'hoartas laka hanon de labourat. Blavejao, hon me komans de larde a blavejao dek a trivien, ben oe me meus trap, oe berei brut d'un traouzé, quoi, de hand de vestionouz, de brezenek, o bern me meus tra re yaoueng, ze oe, ben gant ar mare oe deit stivel, a lan stivel oe, quoi. Zin o zin zikouret kalz, d'ar mare oe bet re gouz, re gwadeg a ba l'Olympia goudret, pe ba bobino tchantor. Eh ben, ze no gret brut me meus tra vid de brezenek, quoi. Me, de zin tual, lo del un dut wenkerit dom de z'n traoui, quoi. Me jonch pe hen de gano un dut Larrey de nor ke breiz a taou me stra, quoi. Ze oe baspire d'un dut. C'hwez koudret, ze oe just a l'air a brezel de Larrey nim nor vont gano tivenem a brezenek. Fijem tiven a brezenek hag peiz laran on meus raouve, quoi. Peiz oa stak da ze brezenek da Larrey un dansao, un trao da zan amzer gouz vid lod, ze oe koz trao kouz ma psan, ze oe. Met vid lodel
ze meus bet kian prinet war un trauzi, peter, oe moyen de skrivo in Brezhoneg, oe moyen d'ober trau gant de Brezhoneg un dei a hiri, quoi. Met der mareze, vigilarte, dwellor ar Robert trau el be monte desko vecher, be monte gano, quoi. Se vije ket, hag kano ma psoan ze oe ket o vecher, quoi. Se oe ket o vecher. Ze oe ma seun 8 tud, oe vije dwellet o vecher ban tele, pe klevet ba radio, be tud vel Tino Rossi, pe me oa me pet pi oe de ze his, de ban amzer ze, me ban 8 omni ma pesoan, oh non, de larde un dud noe meist, 10 megans war oz rau, a meist vout bretonet, meist gomz Brezhoneg, meist vout paysantet, meist stoun trau ben fin, quoi. Jonj meus de ze vech tchentan meus kanet, oe ba o vechnoz ba zan konek, zizo tal kichen mur duze. Oen bit gant un tro blavez an ta. Moe ket un dei me vemzek vle. Ba miseibel, paske me zellet. Hag oen bit a hon a moem kanet. Me meustra moem non preparet a rog. A oen bit a rog, oen bit ba o vechnoz ba mousteru. Gant un tro blavez justoir. Hag da neuzen, Albert no larte ban, redod ar kano gant Remi am. A moem desket, oen bit tesko gant tchust. Tad Remi, duze ba plujer vi. Oen bit gant me velo, duze tri, da jintijo peta plujer. Zere kazi 50 kilomet, hag oen bit labourat tesko gantan. Me just no marvet, quasi dustu a l'air. Hag moem kan, oe bet de vechnoz, ba zan konek a moem kanet. Hag a moem kanet, me jonj peus a hain moem kanet. Parti a démarré Louise Open à Candanin Pras. Yentan hein doit rencontre tra la 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 o hapitan bras. Otro capitaine me ascrive te manger. Agis pen hulen an tra la 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 conge rondinia wine. Est-ce que j'en chine? Lonke degane? Hons moem kandet. Hag Albert a Eugène gant e hons, tchust, gant e dei, tchust no e deskenei dim.